Aing, ilau kemana dia wan? Mana dia sekunyuk? Pasti keromo ikutunya ya dan parah dia, ngajak dia. Kedoang kebutuhan dia. Siapa? Aing karena amat ki budak. Kemarananya. Ketawar deh nek lain. Coba sebenarnya budak. Amat umumkan paling tawar. Juga nu jangan aing. Aing. Woi, Baraya, dulur. Warga. Kemana ya reamat? Kami entah, cuman bakso. Gerak gua itu dah ajak dah. Perasaan aing, lauk dia. Balong segede kieu bae ge dia leutik. Ajakan ribut jeung aing, geura dia ku aing. Nongol beda uluna tipu ku aing ku bata. Geura bae dia nongol. Ayo dia. Nongol bae back ku aing dia. Peprekan ku batu deui. Batu segede kieu yeuh. Mantep nih kan ulu ge dia. Ngalagang deui mah. Geura dia keluar, ha? Baik dia ku aing. Jadi kegeprek ku aing kenon benang dia, ha? Haram jadah. Kampung re amat nya. Cobalah kau yang pantau kayak masih kendor. Hei, kesrek doangan. Goblok men sideng, bae dia. Aing, bidaku juring ini mau. Kepal dia aing gojam tangluk di dia di balong kasayangan aing. Lauk dia nonton ge buyur-buyur ke nu naik bangkok ke teuing aing mah. Aing. Berjuco, aduh. Woi, goblok naon eta anjing. Goblok. Hidup. Aing mah dia pondasi mah aing di nuraga pongo dia. Ya bahalan mancing di nu kobok setengah meter dia mah. Wajar aing mah dia kabim gitu cuman basuh dia mah. Jan. Mau dia? Hah? Wait. Kemana sih dia nih? Kemana baik? Aing dia ngeganggu aing musik di pedalang ismenang. Iya di musik di nukobak segede gitu. Atau mau menang lah. Oh nggak intinya kemana yuk? Ulin. Aing, ayo gengs dia. Oh dia merehe dicapai sama dia kabin. Coba masuk gitu. Mana yang dong? Dia Mana baik? dulu kayak dia. Mencurigakan dia jelma dulu. Naon deui? Dong orang planet tuh dulu. Mana? Tuh dulu ku dia. Oh dia. Mencurigakan kan dia pemakaianna. Oh dia mah. Kumaha orang nengun bejaka budak jeung warga. Warga lagi kabim jeung orang mau jai. Geus no aya bae hayu. Hayu berangkat. Ngomong-ngomong eta padang goblok amat ya. Halukan aing si pedagang bernuk tah. Halukan aing pedagang eta benan cangkar goblok. Aing saking segandeng kieu dia. Mau ngomong yuk, kamu real ya. Aduh, aing. Nah kudu kakabon di noong kelapa. Di kampung iya kuari teu aman ya. Masa loban maling. Aing nya awak ketenggareunah deh. Aing. Woi, Dar. Anan dia. Woi, dia kan tak. Aing manggi jelema mencurigakan dia. Oh dia mah. Di mana dah? Kampung orang lah. Tadi lewat dia mah. Sampai mana yuk? Sampai iya warung. Mana enak kerdiuk. Wah, jadi sendiakan ini mah. Oh dia pemakaian dia mah. Keran parah dia. Ayo urang tangkeun. Ayo masalah bagi urang. Tapi kira Aya naon deui? aing sebuteng dia. Alasan dia mah Sumpah, negara metis ieu katokak aing sebuteng. Menjuri sigana. mau juga. Silah aing beulanya. Kebiasaan kita mah. Dan bagian arek adegan akhir bekieu. Ayo urang bareng. Ini kapal Apollo ya. Bagus amat Iqbal. Pokoknya bagus amat. Neng. Dari barudak tuh. Minta ayah amang mantus di mana? Goreng amat. Zaman kuarinya bocor eta beres ngeledek kan kabur bae. Goblok amat tuangan. Naon? Dipikir-pikir ku aing.
Non, Orang kuari arek intai jelema anu aneh. anu gimana? Bis bulak balik gitu aing. Aduh, paur aing ka kebon aing. Bising tangkal kelapa aing. Beset. Terus kumaha yuk? Wari kieu. Dia toong ka ditu. Jelema na masih ekena eueuh. Aing makan kebon. Kumaha? Goblok amat yang sebelah serangan dia. Lah aing gampang kayak nyusul aing. Ya. Hosep. Masih jelas gitu. Beres ya aing ising. Udah gua aing, sumpah aing nu maling tadi, nu maling di nu mencurigakan teh jelema tadi. Aduh, aing udah bener-bener aing kuring jarang budak keuleun ya. Aduh, udah gue pokona gue. Baik, Woi, goblok. Dia atau berapa yang kuberdol dia? bedul bede begitu dia goblok. Di mana? Di itu dia, Bang. Di mana? Di itu. Sekarang mana? Sekarang aja kan kebon bae dia mah goblok kebon deh. Dia mah mentingkan kebon deui. Ketimbang jelema mencurigakan. Oh, dia mah. Tajuk mah. Itu di itu ada. Dia. Goblok. Haram jadah doang. Aing ditipu ke budak. Baca teh mah bener tah. Tuh. Gimana itu? Oh, dia mah. Jelema misterius. Aing mah udah kebon. Nyalamatkeun. Dia bising tangkal kelapa. Oh. Ah. Goblok. Ing ieu teh tai naon ieu? Goblok dia. Berani goblok. Itu dia. Ganeng dong. Ih, pejana ganeng. Samperkeun yuk. Ayo. Tai naon sih ieu? Dah budak jelema jorok amat ti dia. Meong meureun. Kok. Ing. Besar. Sekantai itu dia. Di mana dia? Geus kebon aing. Wah, jauh amat teh kalibanan narek Dir goblok. sejalan. Sampai ngomong jeung dia mah. Dia kunan teh ieu jeung budak ngagerebeg. Aya manusia aneh. Wah, lihat. Wah, anak woi. Woi, kaya woi. Makin Nah, si dia teka arti amat sih, woi. Wah, ini tanya, ulah cicing bae geus di mana dia? Enggak sih kebon goblok. Ada jauhanan, jelas. Itu dia kuai. Woi, kunaon dia kesurupan tah? Geus urang jelidian kesurupan kan. Sembarangan bae. Di kebon aing noong kalapa bising aya nu maling. Tadi aya jelema anu mencurigakan. Mantaknya aing ke kebon. Teu nyaho eta mah tanyakeun bae kudu ka lurah ka ditu. Perangakan ka aing. Aing tah jeung dia. Balik aing. Dia goblok asli dia. Dia aing pongo. Wih, jadi aja deh. Iya jeung. Lawan dia. Tanta merenahan sih ka aing. Barorongo di kana irung aing. Dak sih ngegimbrang amat. Bapak Wah, halusinasi aing bae mu dong. Tanta woi, tungguan. Ini rawat. Asal goblok si kendoro aduh, yang dibelah aduh. Beh, kenapa ada di dia? Biasa ini rawat yang sumpah aduh. Ninggal ke jelas amat sih. Aing, Bisa tolong naik dia. kunaon dia? Awak kayak gitu, aku si kendor, anjing. Kunaon sih kendor kunaon ya? Bukan aing dia. Kok bisa sih dia? Kenapa aing dia? Kek. Lupa dia sih dong kieu meureun dia. Kunaon Bang emang? manusia alien lah. Wajar dia. Edan, si alien mah dia mau. Nya repot cek aing mah ieu dia. Tampang doang kipas pasan bikang ge nyaho daekeun nya henteu di ka dia ieu. Udaikeun lah dia mah. Teu percaya aing. Percayakeun bae lah. Buktina di ayeuna teu bebenangan. Wih, ngarobrolnan sih yuk. Butai deh. Dia udah tebut tai. Karena Jelas amat Tah yuk. tai tah dina irung dia goblok. Pokara ata pedagang cangkaruk. Bernuk, kita orang cangkaruk.
Berapa terus nya? Ya ampun aja. Aman, aman nyala di mana? Goreng amat. Mulai. Mantap. Mulai. Kabur Masih. Aduh. Biang. Ini pembuatan mie-nya guys. Nanti tonton saja. Bisa jadi transkripsi Tuh, diracik guys biar enak cuna. biar gurih. Mulai. Nah, kami sekarang kamarinya. Baru rongo di. Nasi lagi berangkat kan irung aing. Ampun aing. Butai amat di mana ibu tainya? Wah, kesulit. Oke, Koclak Channel sekarang lagi bikin Film yang berjudul Haram Jadah. ini kayak ceritanya seru banget guys. Ada adegan di mana si Kanta nginjek tai terus dia jilat ya? Dia jilat nggak? Enggak, Dia nggak jilat. enggak. Dia ambuan doang. Nanti dikasih ke si Kasim guys. Kasim nanti kayak ngerasa bau terus dina penciumannya, padahal jelas-jelas painya yang ada di hidungnya. Terus kalian nggak apa-apa ini, nggak main? Nggak apa-apa. Oke, kan nanti masih banyak yang lain. Iya betul. Jangan lupa saksikan terus guys Koclak Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. dan komen. Oke, bye-bye. Kita mau pulang dulu. Oke. Oke guys. 4 deh jauh pak. Neng, please Neng. Guys, jangan lupa subscribe channel kami. Jangan lupa beli PSP ya. Tampar di rumah. Jangan lupa like, komen, dan Tukul langam dan pola. Iklannya jangan di cancel guys, jangan dilewati. kalau di skip goblok. Iya maksudnya begitu. Skip 2000 dia. Jangan lupa beli Ayo capek yuk syuting. Jangan lupa nanti malam Bayangkan. di Antv. Bayangkan. PS John ya, jangan lupa beli PSP di PS John. Tenang baik guys. Masalah judi selamat. Gratis, aman dan terjangkau, harga murah merakyat. Klik di keranjang kuning. Jangan lupa ya. Sabrek.